Aprang si KARDOM kadu kawea fanta. Lapen pinia bangke nili nali tumafan. Atur bambu industrial long kiklang. Voreng AWARSAI APHUTHAK si nang thanpon ikpon nali tumafan. Lapen tuning rilo kadu kawea fanta nali tum video kiceng pen kijutan kilang ya fansi. Lapen atur bambu industri labangke penaan KARBI ANGLONG arada tum chini potahailo. Lapen arjulong potahailo. Lasi pinia bangke nili nali tumfan. Atur bambu industri along kiklang Voreng AWARSAI lapen atur bambu industri along kupipi ahormu sikilong ma la sopo taksi nili nali tumafan labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen labangso channel long jongsi nali tum nang humri milang pelena kaching hon pen subscribe ikon lapen adung het belar janta dui dakan nali tum ber ponik dernan lalo pulte monon pit nili video upload sitame nali tum kilong da prai mate ketheklong da prai ya fanno tangte pader depin mate thihek pen chethan pononang lepen nali tum la screen along ketheklong pen penaan abang phu atum bangke chini putai hailo athima penang an kelaso advertisements tame chethang o anlo lasipini bangani li nang thanpon ikpon ali tumpan atur bamboo industry west KARBI ANGLONG la swadim hini do hini apusto lapen nali tum dak thek ponang po screen along apus bangke la so advertisement alo bangke ni li long do ni li non nang pik lainge phan bor ipon pa prangsi la advertisement alo bang langdam der lo nang ada copy pc mention pon mati copy pc ki tok pon man la banali tumpan nampik lang ning bang kenang sot la si nali tumta la pen kachini nang bang kenang sot la si pada dipin pen la advertisement allo along copy pc ki tok ma la bang ke aprang lang dam lo nang la pen afile la sodim chethan pon lo nang la pen screen along nali tum thek thulong le pol la bang ke advertisement allo la so advertisement bang ke amoni ligi puason si penang an adang bang chethang pota hailo mati chini pota hailo chini wifit pustameni liya nampik langi afansini liya ko dak bor ipon tulo la sedak urgent required pusitok la pen dak bang prabjin pen kenang sotlo la nali tum da screen along thek ponong po la pen dak tok bang we are looking for candidates number of post to helper staff position for our atur bamboo industry candidate with experience in bamboo and can furniture works labang ke tok pon bang lalo dak urgent kenang sot hini apus do mate bang hini bahini abang phu kenang sot labang female do manali male a candidates tum hanan sot mate pinso tum hanan sot lase madu abang phu le lasun pre pen ke hop thek mate check pen lason chair table lahai hui customer tag jo la sona bang phu tum han sikenai pusigipu lapen experience da donang po lapen kachar litang ke thek tang bang asap su donang po lapen four male candidates only dr mention ponlo labang ke nali tum da screen long thek ponlang po lake pin so tum hanan chot lapen kichu kijun labang ke nali tum hodak masi long ikpo kichu kijun bang aki joilo lapen salary bang ke nali tum dak thek ponlang 5000 vet per month labang ke fix salary ne lapen bathulang ne labang dak mention ponpe stamino namat bangke per month nalitum 5000 an long pon igi lalo lapen check ki plak thek chodle ki chogi tagali nalitum asap sa experience donang po lason chair table check apen customer lapen ki ho phai huita asap sa dak thek nai lason thek pulte suppose long bang eligibility dated for candidate somang la se nalitum la interested candidate jongse kumane abang phuatum ke claiming hang polte nalitum la aber ke tok a number along nalitum call ik pe nalitum detail salam mate klarda kalam arju igon lale nalitum claim dunita claim dun igon jola hello lapen address bange nalitum dak thek ponang po address bang atur bamboo industry lapen adim labang ke dongkam mukam west KARBI ANGLONG jolalo lasinili screen long koson table chair lapen koson si kaslam thek abang phutum neng malabang nili nang piklang ponik po lapen lalo nalitum la screen long la photo bang thek loi mate arjan bang nalitum thek loi dakla jae
jai buta pumelo la nalitum dak thek ponlong po lason kasalam thek abang phutum nang po ke thek tang abang phutum nang po lapen lata check pen si ke dak kasimar pono nalitum la screen along thek ponlong po labang ke langdam lo pulte kowe bithi ke thabi aton son si nang nang lata hai po lason ta thek nang po mate totally bang thek thai bang ke nang ne ase sabso bang experience bang do nang po lapen nalitum la harlung ta pumel mate glass ta pume check pen customer la sonta thek nang po la pen nang litu makola screen long thek pon long po kang niedim ing hoi mati chair la son ki hop thek mate ki bu thek abang phutum nang po la bang nang litu dak thek pon lain la free pen la son ki hop thek abang phutum nang po la pen ason dak thak nang litu dak pen pena an thek pon lai la nang litu la screen long thek pon long po ar janai hui la son la kam bang ke lasi madu abang pu tumle ning hang lapen claim thek pulote nali tum claiming tung pulote nali tum jog don igon mate try don igon lapen apus bang ke empen nili nali tum pan na piklang pon iglo apus bang hini vet lapen aku dolang jujjelang hormu bang ke nangli tum jong si ehem son hormu ning dog mate naming tung pulote nali tum la so website lo nalitum nang homri ingon la Atur bamboo industry KARBI ANGLONG.business site lo labange la penalitum call ikme dak number lo ni linam piklang pon ikpo la sinalitum ta ningdok pulte nama bangdu pulte nalitum dak pen ason son hormu nalitum long pon igi la pen hormu ta misensan dagyo nalitum la screen long thek pon long po la pen alon ta do si madu abang phile ke nami ning hang pole nalitum la screen along dak thek ponang po Atur bamboo industry apen nalitum humri dam iktame akulada long stame lapen call stame nalitum da phone number bang nalitum dak mention pona lapen email hai hu stame nalitum email penle contact stame contact email lapen adima bang nili puthule thatpo dongka mukam West KARBI ANGLONG Atur bamboo industry la hello la si madu abang phutumle claiming tung pole nalitum contact ik da prangon kali polote ki claimi abang phutum bang du uta hai KARBI ANGLONG adang ta penang an abang phutum do lason ke thegatum lasi madu le claiming tung pole nalitum humri ik da prangon lasi kipui polo apen lason si nalitum hem lahai hormu jongs nalitum hem pan nami pulote las dak pen nili nam piklang pon iglo la number ta dak mention pon iglo details banga la pen la video description la stame nali tum contact details sai huilong pola pen nali tum stame nam dam iktame la pen order iktame la sipini video long bangla an cholo la si video lang mission pola nali tum like comment la hui bang ting ni ne pin pen nali tum pi go la pen channel along ta nali tum jong si LABANGSO YouTube channel long jong sinang ka humri milang pule nali tum kaching hon pen subscribe ikon la pen lason son update ki long veria phanali tum adung het bel larna ta dui dak kanali tum ber ikon la la pulte nili jong si kapre akimi update le wans tame nali tum ki long da prang ya phano tang te pinia video long bangla an cholo si dumi thakme kado kavi KARBI teach 2.0 YouTube channel ki lang ara do an phas tame nili hin mate KARBI teach 2.0 YouTube channel ahin pes tame KARDOM